ويتشتكي بر نورمال قام انسان زانه ببینن، انسان خودی شهاده ببینن، انسان خودی عاقل ببینن، پیش خستن کوان هبت مجال کیده او شخصانه خود ولات خود نبینن و درکم دربی ولات خود جیان بکنش بگو زانه بونا خو دوی ولات ایگو تید جیان دکن پیش بخ افجیش بر مثلا ولات وانده وی آلی کاریا ها نادن وان گو اف شخصانه خود پیش بخن ولات خوش پیش بخن دوی آلی گو او شخصانات جهادی نگره که گو اداره ما انا آلی کاریا وان شخصا بده و نهی لگو درکم دربی ولات خو و احتیاجات وان شخصا به امنین گو اف شخصانه ولات خود پیش بخن دروجافات گره که ام ایزانه بقدرین ام قیمت وان زانبن گره که ام انسان زانه پیش بخن و ام آلی کاریا بدن وان گو اف شخصانه بردوام بکن فکری خو هی مزن بکن و فکری خو بکن واقعش مره يعني ايش دبيلا جو فكره هاني بخيالي ويد بمينه يرك اف خيالي وي بواقعك وجيان ببد هندري روجافات نولو بقى مولاتي خوني كارن فيش يرك ام جوان فرصته دهندري ولاتي وان جوان شكل وقتي جو فرصتي دهندري ولاتي وان ده شتر به فرصتي الدوله اجدر بده کوئی اف شخصانا ولاتي خو لكن وی قدرات خود هندري ولاتي خود درخم بهن ولاتي وان پیش بك و انسان نزانجي ببن زانه جبرگو اف شخصانا تاثير الانسان بردورا خوش دك وقتی که ببینی گو ولات مد داویا دنیا ادمایه و انسان دنگش پیش کتنه و او انسان گو پیش کتنه جی بفضل من جبر زانبونا انسان منه و چاقی ام چقدر بیش یعنی ام بتشنرین الخم در ام بهل گو انسان زانی ما درک من ولات دلیکن ولات ما حاجتي وان شخصي افتشایا گلک شرمش مره گرک ام وان شخصا استثمار بکن گو ام بهل گو بوان ولات وان لیبه گرک ام مالی کاریا وان شخصا بکن بهندری ولات گو ام فرصتا جوان بأمنين گو اف شخصانا ولاتي خو پیش بکن و جالی کی دندجی تأثیر ال بردورا خو بکن و ای نزانجی زانبه جبر گو انسان کی مجتمع کی ده تأثیر ال بردورا خوش دکو که گو انسان ام پر فرق ناکن جو ولاتي اروپا ای گو پیش کتن ام جی کان خو پیش بکن ام جی کان ولاتي خو لیکن ام جی کان بهن گو ولاتي مش ولاتي وان چتر به انسان منی زانه گلک شخص مهنه دندری ولاده فکر الباوان هنه خیالی وان فره داخوازی وان گوجیانه که پر خوش آوا بکن انسان دروجاواده لی آلی کاریا وان تنه ده هر گاویده فکره حاجت گوهگر تنفیذ ببه و تنفیذ کرنا به فکره شی آلی کاریا مادی و معنوی جر لازمه و دوی دره دیجی اموان حردو چتاد ولات خود نابینه نه ادارامه و نه شریکه بونه متعاهد جوان فکره وان شخصارش بگو ببین آلی کار گو وی فکره وان وی خیالی وان بکن واقع جوان ره و بهن گو پیش خستنه که جولاتی وان چه ببه لحرقة فيديو كجوماجو فكرة بحاجتي دعم مادية ومعنوية وتكها بالتنفيذ ده وافتشايا البامن متوفر شبروا له دهيلجو قال لك إنسانية مني زانة دندري ولات مدى دركهن وببن زانج ولات ندر أم دخوازن جو زانة بونا وان إنساني ولاتية ما دهندري ولاتي وان ده بيجان كرن نلدر بيجي ولاتي وان أم دخوازن فكرة وان شخصها بين في زاندن هندري ولاتي وان دحر ولاتي ده دحر تشتيده هر تشت فكرك بو ودوي فكرة هاني دي بو مسألة خيال ودوي خيالي هان دي بيشتوي مسألة تنفيذها يعني بيشي مرو فكرة خسري خوده ودودا مرو تخيل دكي بشكل وي فكرة وي تشوا تشي بي ودودا عم دخل تنفيذه دي او تنفيذها هاني دي بواقع ودوي دري دي وكا قوام دبينين ولاتي اوروبي يلك تشتي وان برياغو تشي ببن مسألة خيال بو وحر كسي حنكي خوف بي خيالي هان ذكر انه اف خيالي هان حياة خوده ناب راستي اللي بتشتغل قال لك جيبون براستي مثلا سيارة مثلا سيارة كهرباء مثلا برافروكا مثلا سفينة وقال لك تشتغل مثلا بري جوتشي ببن أبانا مثلا خيال إنسانك خيال خود أفتشاء شكر وأفتشاء كتنفيذ ده وأفتشاء بير بيشكت وشيبو يعني تشتكي مستحيل وقت جو أم خيالي خو بيش بخن ام بزانبون خیال خود بفکرن و چاقی امی کاربن ولات خوشی بو زانبون خود پیش زمانه که دیگم وگرن زمانه بریده امی ببین انه انسان وقتی گو صیدا خود کر کفرک توج دکر و کفری هانی بداره کی بد کر و دیچوب به صید ده ایرو دمانچه چه بونه حسم چه بوی پلاستیک چه بویه و گلک تشتن ده چه بونه گو انا من حیاتا بری من حیاتا انا من بیا و بنا چوا اکتشاف کرد يعني تشتكي عجيبه امی ببین لیفت تشتایا بخیال مثلا مزن بده بخيال مسألة برفرح دبي وتشتلي دبي قلتلك ميش مال باطر هي خيالي زاروك اخوة ندن بسكن عنده حدك ايش خيالي وان تشينكن بلا خيالي وان برفرح بيش برقو خيالي زاروكا دهيلقو ولاتن ليه ببن كرك حركس زاروك اخوة سرع حتى وان بلا خيالي وان برفرح درباس ببن يعني خيالي وان ندن بسكن عندن وسينورك ايش خيالي وان تشينكن وقالك سباس